Assalamu alaikum wanzani wa Jamalifu ikao hane mazoea yoridunga timsalimuni. Amani na ungwana na ukweli na ujamalifu ndo niombele yao ze famii maislamu wa Jamalifu ikao hane mazoea yo dunga ze live za hangu rachasi aramtana aramasihu Mungu na mnusurani. Fumnaru njema ya kheri na baraka. Mungu ya jeli wanaziwa na rawabe harima jumba ya urenga ntuda za ilmu. Warenga ilmu za ungwana. Wajuhe wa ungwana. Wajuhe wana. Wajuhe ukombowa ze tambu zilio harima zenti. Bara zidula hatu. Wajuhe wana, waju komboa ze tambu zilo harma ze famii wakema watwani ya biidhnillahi alkarim. Tirangesho bashinu ifanye video yinu hata njoka unjia harima emada ya tonga na nji harma video yinu saane wajibu ya hangu yukaya niliheze message zangu kikawaida eni ulojami ufukue roho ulojami wono tabu ulojami utwenshi harmara haulojami ya rengezi kemfano bahe ya kejumo fikiri hamade helir fikiri yobi idhnillahi alkarim. Eni uko nguyenshi harmara ha adiwaza wananyasi wafamu barini adiwaza wananyasi wangamiliao harima miveri adiwaza wananyasi watabi hao harima miva itoka uyonti mahakama ya peu ikaungarema we dunia kamili rirendwa si wanruadu rirendwa mapembo ankabwa hosoni mwokaya wanru nkudu warikansi warikadamizao no rifufulia nkoma ala kulihali. Sirengesho bashinu nifanya video yinu harmale beshelea njoka ya ibahari za maware zangamiza wana wakomori bal hata Afrika ngari joka ya ngwafi yao harumai bahari hiyo ila daraja ukaya wanruwa tumaini harima tone la maisha tone la uhayati wa duniani utongeza uswaditi wanansi dunia baradzidu wakazizi wavushe la vumba bombo wa juu wadungu le vumba lila ngaranga miao kwezi hata kwezi hata njoka udevelope zanu wazangu za tsongana jabanu makatirlo nao yanu ngami bojuba frevalo sika frevalo harima ziara za kifami yakahenda na goje mruwa fami vala totombe baada na sone mze wangu ya kabala yakaunibulia ewendo tamba miswaba haveze habuwa lera na havala tsansi mundu wapo ishiaka ole ndami ngwanzo ya vae ya sebo nsi ya jani goje bonsi vala bonsi nliyo kwezi hata kwezi ininka hubati eshanje wakati mwinji ndamina yabo zaidi ya deka 15 ya mahaba deka 15 ya watania deka 15 ya radhi ya mze haka uninka radhi harma daraja ya omwendo ulonu wa unu mwendo si waze wa haho ravira dego hamba mitika dego ono ravira harma zenzi ya hizo hata ruwasulibanu ngari monao ni hadito jema bwana hatu simshukuriani ngani mshukurioni Mwenyezi Mungu na mtukuzeni ya mnikeni uhayati mwema hun duniani heze bwana mlonizo beshelea usiku wakabanu wakauraleki yohosoni ma Sarkozy badi ya roho yangu ikaujiviwa omba banu nlio banu mongoni mwanrongo zinji kao mzeri yeshanji yokaya yetuka ya hazi yabo shahanika parkuru zinji yokaya hazifanya harmadara joka saidie zembwana zinu nando toju okaya juu okaya leonga mina mwana hangulo pari yarenge telefoni ya pare Baruf yarenge telefoni ya pare Fahardin yarenge telefoni ya pare wanru hamanda wao ili ya waninke tika udekuvre zenongo izinu yokaya vanu mwendo rilonu wa unu mwendo yokaya waze watu ngwajori vazeradhi ngwariba wazeradhi harmadara yokaya amino mbabano watende walio ngwariona okaya vanu zinunga waza sadaka zenga warizifanyao vanu
shinu jihadi ndishorshiwa nao harma daraja ukaya wazaya wana wazalwa wajuu wao ibidi wajuhe waone raha waone ladha harmwe majofu ya moyo hao ngwaono tambu na mihima na shida shiware mao harmwe majofu ya moyo tikiasi ya heko mori hatu ala kulihadi kwezi hata kwezi sirengesho bahashinu nifanye video yinu habeshele ya laho wa Komori awe maafrika onti pia rijoka ya wafu harima zebahari zahe dunia harima daraja ukaya ngwa tumainio daraja ka wende watahe mkaondo watahe watwania watahe mali waje waenshi wona zefami reza hule reza karibu manana rengesho bahashinu ndo wendi dehe linio nao ye Komori hatu mashababi wajitamkao harima daraja ya kiuziro Ben Ahmed Ubaidillah Tiusalimu harima daraja ya kiuziro nando mbaba hanu yukaya leo mrugu kona zahuli ya zahahe hafani yabidi ujawende wakope mapesa harima masanduku ya mali uje ulele maisha uje ujangalie urejezeze mali zila zihulia hizo ngazendao harima daraja yukaya umalani zendao ngazirengwao ze lati waturu wanadamu werengaze mali hizo weziveha harima daraja ukawandu wazangamize ngabo wajao ngabo watu wahuja harima daraja uka waje ulaya wa benefise noende wa benefise maisha bora abo wenji kaonga joka ya Mungu limeze falsafa za hao wahunde ezibuku zinkudu zila harima daraja ukangwa hisioka ya abwevi hao isairendeha vala wasa weni sohunda enusu ya he dunia harima maisha bora kwezi hata kwezi sirengesho bahashinu hizo nionao gasi wenji jake miseba rihabilio yokaya lebaradzi dunaliste hilwa wenji ngwari tombolezesha yanganyi ulaya ngamwamba ukaya embeberu adui ngari zambao nasiheni mbabanu rilio ngarjo juari zambe na ngarjo ziwania yokaya sisi watwana dunia ya kiutwana yoi samahana mahamika deje dunia yoi ya roha avari enshio dunia ya mbao swadiza dunia liberte dunia hiyo ngerumishi hao kaya ngari enshio dunia liberte shaye liberte yarendwa mbuda isimbishi wao harimaye mwanamudu haswa tande mwanamkomori liberte yandrabo yokaya iwasilishe mwana mkomori auye mwanamudu harima daraja nziro yokaya yado profitewa harima mbavi za faida ntinti ikao wanadamu wanungwa juzi profite ili wajowarenge omwamala mshinzi wajorilela hajinsi wajorilela haregion wajorilela hanti mwana mkomori auye mwanamudu yadola la esibu haya keka kikafikiri tabiri za maisha za vonze wenji ngwa tumainio harima daraja ngarionao ze falsafa zifanyiwao no bora wandu wa Jamal Hamada hunu wenji ngwalolao wanasho hao harima daraja harima zima papie no bora watu uja wahunde daraja watumaini watumaini wahunde maisha bora harima daraja ya mieshi yokaya washanji evinziro ikaongonio wenji ngwa huzao emalongo walonayo ilo dongo wajojo urenge uliterahani erahani ila ya joje wasulishe daraja yokaya maudu ujua wende shanjie maisha haho harima daraja itoka uyonzi ngariva hizao ze famii uhenda zentika o zirende hando boulevard ya he commerce ya Komori au ye commerce ya he dunia ngohundo wa Komori wangamia mashababi wangamilia harima zensibel nambali wala ngwao Dar es Salaam wala ngwao Turki wala ngwao Shini tidaraja ukaya uwenji ngwao harima Nsoma tidaraja ukaya uwenji ngwao harima Dzihiro
Aburazingamanyi wararirazingamanyiha yokaya kabatize ndao ewanzo yasome nguroho bonze ewanzo ya hunde zihiro nguroho bonze bale ewanzo yaone ndongo zijo ujisiza harimwa emaisha yaho uone ndongo njema ngoroho bonze yabwe masiwa ne Komori ne mabara ya hatu yatsona mbabhanu bokaya mrungu wonu hajiviwa riwasule daraja nziro yokaya lebeshelela hangu libaki harimwa daraja ukaya uskwa juzi riono emungwana wa Kemiseba hajiwasulisha daraja ukaya sino jihada ya nyi wanadamu mwazalwa Ulaya misi yokaba no jumwensa leko mwa au mti jihada ya nyi wandu mjihisi yokaya nganyi na zipande za ruju ono mjihisi yokaba le jumwensa leko mwa bao wenji mkauja mzirithi mbadilezi simu mwabenyi mafidhu wala ye Saidi wala ye Madi na bala ye Asumani ono wala Fatima wala Dhuria wala nabala ye Zubida ono wala ani izano hizo pia rizibadili harma daraja ukaya ritsohunda ezipande za rujuzila wala yazalwa hunu haonesa daraja ukaya enterialo niyo tinde ukaya yetsinde akafanya shoka yazalwa hunu hata yahunde shepande sha rujushila ilande wajibu ilande droit ya kidunia yonesa kaya eni mrujo zalwa mahala fulani ngudi kwa wohuri ya uo hazalwa hunu wazaza wa mzala hunu hani nkwa shepande sha rujushila sha haleleshe habanu hasoma banu haji wasudisha daraja ukano enteren kuyunlo niyo miko litu zalwa Ulaya shami mim Afrika emulawo inguri tomo manani nguri simbuwo harimwa daraja kanguro na watso hindu sinankili sabari lewe Afrika itoba sauha dabokai vamba niwana damu ikangwa profi ngwa yenshiyo hasababu ndi Afrika no aboe maranya wa Afrika ngwa woneha wanadamu watso hindu haelewe daraja ile ukano wi sizalwa hunu shabalanga mina origini hangu mahala fulani jabo wana hatu rawazala munu wansi pia ngwaone zipande za ruju hizo shao wa Komori wenji wa jihadao Komori honda huba wazala Ulaya wenji wari lapizao sima bledari wenji ngwarendao jeno wapoye pwenda rive hao Komori ngwaonao wazaza hao wawazaya ngwa fao wehifa ngwa jua wavaze nkandu wenji ngwa treneo hove hoa zazao hula henri hokabela kwa tina hata ibukusha ruju ulandu wakati wanzo washidemande washihunde ili wajojo wa kumpanyi wazazao wende wa wadzihe armeshe pandesha arubisha Komori alafu hizo wana wao kwa tujirande konti waelewa ukaye aveniri nkuu ya hao ikaye Komori ngiyo Komori aveniri nkuu ya hao ikaye Komori istahilwa aveniri nkuu ya hao ikaye Komori rinikiae bahati yokai yenshije zensi zashi Afrika zijua sijua harma daraja kangwa eshele yao wanao madiplome wawasuli daraja wabaki wa serve zensi zao ngwarenga udaraja werenga mrege majapawa majahazi wehenda wefarikisha harimwa wefarikia harimwa ze aruli ze bahari za he dunia heni manadamu ulionopezwa macho ufikiri ulonerumbi hama Kemiseba hamba uhayati wangu koja jireserve harma eshe pande sharuzo shinu uhayati wangu ujireserve badana juha na zalo Ulaya ni jiunda na rangi nzidu mim Afrika mim manadamu yokaya ngebidio hula mahala wanlela wansomesha wastahie ensi yangu dombaba nunjoka na fierte shatina ukana fierte baringa mkingi yo ipande ono merci manama mtukufu Bruce Lee na weba inshallah Mungu na unike kheri arijeleka umwezi unu gojuri belia za neema za dunia Mwenyezi Mungu aritolema katili wa nchi harma Afrika hujimlifu rijojua arikena liberte hatu biidhnillah alkarim ebenge imanyasi Kemiseba asubuti haonesa ukaya vanutika ujaba anune hamba zeno zinu besoro nungwa ndinditsawo yokaya ngamiliki uhuria washi Ulaya avonsi naho haki wangu yokaya nambeze ndao na hii harimwa zensi za hatu ekozi ndao miti mtwana
outwana ondo wabaya hatu watende vanu waja wakautsimbisiwa za metro zinu na muzise si wandu indini o malaria shio ono sisi watwana si wehenjume si ozera ambaye ni malaria liyo hasondo wa zungu wanu wa malaria si wambiaze kwelu kasiti watwana siri jabanu rifanye mapesa reje harumwaze ntiza zinde zintsaba mwiliza hatu dezitonga ore undaze mali zenu kakartula ala kartu ngari rifanyo haziri unrize haziri zifanyao o malaria liyo wazungwa wo kwa waja weja wo kwa resiste orambio wenzao sindera tonga za societe hizo zendao ijo wakati uka wanadamu wajiste hojiste hindizo uka mwanadamu yaelewe ukaya wi ngamiliki uhuri ya washifaransa shami mkomori mi mudu mi msenegali mi ekari wa sudi harmadara jeheli hiyo ngario nao seno ngao ziunda mzade ola tiji aya na makumura tiji ngeti jindovi ono seme prizili yo ola mruka ngumiliki ola hazali wa harmazensi za hao Senegali mtujwa ngenda huvi ono salama Hamidu hazaliyo yimo shahajangu miliki uhuri ya washi Ulaya baada ya miliki uhuri ya washi Ulaya nyimjisi ukavonga msamga ngasio paradi bamrungu miliki uhuri ya washi Ulaya wengo miliki pasporo nyinkudu shawe mudu pasporo ndo ilo nyinkudu shawe osurwaza hozo mudu jamais kuno paroste hilwa nentinu neola mzungu ya wambie ukaya ono Malien merci ono ya wambie ukaya vala wewe ngawe mfaransa wehisha mru mimi ngami mfaransa mru yafamba mimi ngami mfaransa wengawe na ipandesha shinkudu shawe mudu rema mentalite hao ro binadamu hao bal hatedi ni hao yote sawa no wandu wa milikio zende ni hizo wende yala mula haja leo isho bahata isho ngwajunja hunu zensi zinu kwanza warenge mruwa mrumie yakena ngari ziyo nao mahala pia rilio ngwajuja wa utinieshi unobala hata ufanyazi njema urendeje shaka ija daraja yokaya wahwasulishe wahwasulishe harma daraja yokaya ani uninkiwe valori hao ombabanu liyo wahurema izo ngari ziyo nao ebenge leo sirengesho bahashinu mwenanyasi wenji ikao ngwajimilikio no represente ulayinu hama de mwana nyasi soprano hama de mwana nyasi rofu ainsi de suite wandwa wonti pia leo buba Senegali leo nda wonti pia leo Zidani leo wajeni wao ikao wajabanu wao konsiderewa wao ninki wa sharafu abo ikao ngwa wasulio daraja yokaya werande service yensi inu ijaka wasawo ndumdadi kwa tina haja nao wawarende joka wanadamu kao wohanza warumie mndu shao kwanze mndu leo ri wasuli harbe daraja hiyo tarehi ngendo yoka hakimu leo ejeste ke misebaifanya haonesa hadepase zegalo za juyu za daraja za mwanadamu wanzole taifa laha haonesa daraja ya juju yokaya mimi kuna ujo ni behanywa jasi sonsi pia ukakabati mrujwa ribahanywa kabati mrujwa ribahanywa yambe bari mruhajangu miliki ipande sharuju leo mruhajangu hunu si wanjume kabwa mruhajo zere sana hizo si wanjume ngarifanyo hazire liba nsaba mwiliza bali hata umulopitali rendao zilande zemaliza hatu ngarikotizeo besho kartu libamba hindusha lande zemaliza hatu ekawa todo sasa nye mabomba mali ala werininka ritojo do liba zesweza hatu winga respecteo okangwa una mkonzi yoka hakika warilekeziza warifikiria respect yomba byonga respecteo ishonde shatsonga riwana odaraja ukaya rihunde wandu waju usikinia letoifa barazidula hatu harima daraja ukaya edho mana fulani ujokaba hano yewe kuri mungu waeshelea waele ukaya vanu eranya wola itama ya hahendaye
komanjo kujani ke Ulaya lewe mulaya jwa kansi mkonsi yoka mruoi rekange mjeni rekange mbabo ngujojo yafanye hazi ikafanye hazi ngarjodo mkimilia ze malizahe eni wakati yajo kamwade ngujo enda hospitali angalo bure hokamru katsoka mwado wakati mru alona mapesa mruka toka mwado wakati mru alona mapesa wataalamu ya wandu ikaongweshela ole toifa yonga mgamrespecte sha elewa tena yokaya zenongo hizo tine mjeni bahi deunyeshi hizo ola mbabo ukangufanywazi ngutofanywa hizo hata hawasulishwa daraja ukaya hawaswili yoka ikange mwade bahi hangalio rijuanza zenongo hizo zirwaswili harima ensi hatu rijuwasulishe daraja nelebara zidula hatu ngasima kapablo karijua rifanya zenongo hizo shari helele yankamamba aha rihelele wanadamu watona irumbi watona fwa za nyiwengwe zao ngizo maji badala yokazi kena nyiwengwe za tulilia watona damu wano haya wanrika ungo harmale mabara ya hatu watona damu wano haya wanrika ungo harmale mabara ya hatu evengeri wasudi daraja ukaya leo rija baada kemiseba ya wanambwana ya hele toifa zidu henyi mbabanu ya parsa dinozori wahe Afrika hende komori hasubuti hamchomolezi za bwana sumani eshaya hamabioka fahamu zenozinu vanu ngawe harma baradzidu we mtwana wandani sha zenozinu karna huva nafasi yoka urense komori ike abwedo tomolo manane helio ala kuli hali hanji ya mali hankuraje zenozi kaonga zijirio harima daraja ukaya leo ema solda wala warenge ntila harma daraja ukaya watieti so yukavanu zensi zinu daula jawe ula ilo daula vanu zensi zinu ngarimilikiyo shaba vanzensi zinu ngarimilikiyo dhahabu vanzensi zinu ngarimilikiyo ardhi rijo ulima zensi zinu ngazimilikio wanadamu waloma intelektueli jabo ulaya wamilikio wandu waloma intelektueli jabo ulaya wamilikio ono mauvrie wao waondasi rahaja ulaya rifanyo hazi harma daraja yukaya riwaswili ono riwaswili falsafa yukaya ili rishinderi hunda uhayati apo zensi za hatu za wasuli daraja ukaya ngazi rumao ni wandu watsonafua kwezi hata kwezi semaloreka wishia daraja ukaya wishia raia ngusubuti yangu kaya otepo mwanama shamwini vanu kemiseba zenongo yafanya zila vala hatadia ndongwende hatadia namnaje yokale ongo joka ujambe hatadia kemiseba uo mru ikawende droa hahe yazalo avanu watsimru yaka ujaka badilisi inu yawona ukaya hatojo hanjia courage na mahaba ya hele bara zidulahe we ikawa huyenshiza mizeri kemiseba kaja yenshiza mizeri wazienshi mwanadamu ono wakaja yenshiza mizeri wazienshi waka hunu hasomesiwa halilala kantini hafanya henizofanya nobora ya hunda tude ya ilmu ono hawasuli daraja hakaenda consulte medecin watina bila enero ono zeno hizo pia haziviri no haeshelea ukano vanu ebonweri hangu sida hunu nazaliwa hoka ebonweri hangu ngiyo hula oanza wazaliwa ngiyo hula zerasini zangu ziliyo shatinda hunu ze kondisio zangu za mieshi hunu tindisawa ne za mieshi ekanga miho harmale bara ono ye klima yangu njo yeshi hunu sisawa ne klima njo yeshi ekanga mi harmale bara kamba no ngebidio le bara listahilwa dori joshindari waswelere na lisada hawasule daraja hape message ila hoso ni mema watania semaloreka huishia shababi kao shababi huo wahazalwa na mwananya mwananya ngwa hangamila hobarini shababi huo wahazalwa na mwananya hambio kaya vala ngweno mbio kaya jahunde passport aungu jahunde shebu kushinu mwananya sikemiseba samahani yashita mndo
ngojwe na anadamu kao ngarangamiza za mali zatu za hulia zatu no borari toja malama da hunu mri aese ya one daraja kangu joka kushinda yafanya adaptation hula hata ya jongle hula hata ya vire hula hata ili ya hunda shebu kushila ya doari jusama kurunundu kangami on wola ya zalwa hunu ya juhanizo ya tutabi hata on ya tutabi hata babarie shapande sha passport shahangu mtoto anashipashilia nafasi amada ama ono wo ukadamivu wa dunia kemise bambo kano ukadamivu wo ngarisa de paseo ono hamba wi zo kwelitikaniyo shejo kirika imi safara minji yangu tika upashi ya he passport ya bene hangu ono njaka hirumi shaka yununde nroka mrujo ka ujana intimide ya bensi rongo danga miliki ono misi nafanya shwani zalo Ulaya tizalo hizo neze droa za hangu sita mro ngamsaluye geste hamadaila harma daraja ukaya yondele beshele yaneshele ukasabuzila nangabo wanadamu wangamila mu mabarini wanadamu wafanyoshe kangwa mwana mashamuyeni ukanga wanadamu walolao wanashwa hao harma mapapieno ureshe pandeshila ono ngarijwao daraja kaza hulia Mungu ko tayari ambiziwa na mzazahe harma daraja no unda shepande shila ili yatoka ya vala uhayati wahe wime ebenge zenongo hizo zinsongeza ni jele deshelea neshele wananyasi wangamia harima zebahari harma daraja ukaya wotota pala aborasa mizi waja tomati batila tomati harima zensi nzidu za hatu ngetongeza wanadamu wabambaya wangamia ngabo wanjurutso wajwa makaburi ngabo wanjurutso wajwa makaburi hao ewadzishwanda ono ngabo watuheya mwesheleo amina mwanama ikao imakati rilo masiwani rikado rikawandu wa utamaduni bahi mwanama washimbeni wangwa stadi hamidu Mwenyezi Mungu jojelia ka umbavano aliyo ngeharma heri inshallah mwanama nsu ameni okaya ngabo mru umjo kaburi au ngabo mru ujojwa mala helea aboza kaizo ngizo zinji ono halafu ndongo amanda hizo iyo alama okaya wana damu ratumaini rije ritsahema shesha tsongara bambo harma daraja rabambaziwa harma zansi zatu indi on esha tsongara bambo harma rabambaziwa harma zansi zatu indi tsuka ya umasikini siki sisi mafukara okaimana wandu nwaenshi yo he dhahabu ne legashi ne lavani ne karamfu ne ilangilangi hatu on ngwaenshi yo hasibabu ndiyo ne bahari ya hatu ne ze arli zatu ne hawa ya hatu sisi mafukara sinde rijire na mafukara warahelenea badhamana wapeu ikaongwa na wasulisha harma daraja helini benge yonde live yangu na kamuhimu ni he armaza habari zenu ajelia mwanama shamweni hunjia zinde ze darasa si henjumera nzordo zishia ono zinde ze darasa nzordo zishia harma daraja kai mwanansi ya reveye ya elewe yokaya wi ngamsuyete niye shindo harma komori hangu harma Senegali hangu harima umali wangu ngamswete niye shindo harma daraja hano ukanje ndo intimidewa ndoto mwalizwesha ya banga miliki passport ya Faransa ala kuli hali sikaza kifu yavo tafadhali mwanama shamweni Hotepo mwanama sabah hotepo wanama watu wania mridunga au mduridunga maraba menji wanikashwa bahashinu vijarizi ujadibishiana za bwana za hatu weshaliziziana na usomesheana na urekebishiana ngo lufufuku ngambashelo maraba ni vishmailo vanu mengoni mwezeto ikaya ongeziremao ma africain hususani de lasiwa komori watek mana masiwa gasina mbahindu kwamba paresse intellectuelle sisi si walemevu wa uhanzari soni rifundishi abantu mwanadamu kajaparo hisa usoma
mrusoma ndikinyume wala wakati usoma horo wakati kaya usaubaliki hankli wewe wawe ngutsa huo omsomo wanzao ufanye mtishartenda kensi pashando kawielewe wakana heni usiku ngela za mwanadamu yasome mbanga ngo dunia bali sisi sikaja ni mazoea yao sisi makiria donc ya hadisi ya panafricanism hii la siwajeni hakuka shehe amjwamba hadisi ngamina mwanama ikayao kubaliza fikra za hatu dainga sikura hadisi hata chamba na problemu ni mapanafricanisti nyondo amanyibe nyondo warasta na indini samba iho dahuna dahu banga bo mapanafricanisti wao kwa dole nanyibe wao timarasta wao tiwangwa yo hata sana zo ndungu mbili tofauti ngojunda mapanafricanisti o wangu wa dini ngojunda mapanafricanisti o wangu wa story o donc ni hanyi ngambo kanisani Muhammad Ali kashiskre wakati ya jazinga yambo kanange lazimu yende harma kodo ya Vietnam non parce que armée marekani obligatoire donc ajambo kana unge lazimu Muhammad Ali ondondo wane kodo ya Vietnam Muhammad Ali haharaya ambakanano nsi tayari nende nadoua wandu wadu wanduwa wandu maino saikaya kwa jandeda lungo hasuspandewa welewa haruma ye sport arme box ya Marekani handa has censurewa kajaka ujua ufanya competition zeno ngozila hazono kaula uvulma yafanyiliwa arenge umdai wa dhahabu wa hahe yani kiwa a titre de champion du monde en poids lourd ende haulasa ovuriza kubali kawandu ikaya wa mlaumu baba kufanya naye wala uo sporio keja urenda nongo shande daula shayo act symbolic abazo nongo hizo zijiria Malcolm X ngomba hafanya act ya heli hiyo zifano hizo zidia wangwenji sisi kasuelewa ya falsafa ya panafricanism hauye ila nationalism ya hatu mkomo hau african hajosawa ya lati uraia wa hati ya uraia wa Kifaransa ukanijeleza mweza akili za hatu ya ukana hukamria kiraia Mfaransa ya musango unezenza za madambekona sans exagere ngono ba hau ya musango umiri shit ya maisha ya hatu yonde heli sitira za akili za hatu iwasili daraja ukanuna ndihedi wazeleza nga wanadamu wanamarao bahari nga wanadamu wahuza umazamba nga wahuza utahafu nga walula wanashwa hao nga boikaya hata wanaume na wanaume ngwa jumbi zao leo kasibabu ndo uranya lewano mkatada jali unuda huu ngwafikiru ya mabanu unutonga mkata gudu joja kazwa siniani tondolo andwadwe nikiwa na chayaziwa badinda inu ikawende daraja hata ulolema na mshwa yondo ikaya hata dini kama hapa wetsila hawende hata ukubali umbiziwa na mrume bainge kamsina twadia za ki bizarre shabo ila moralité yao uhuzila moralité yao pour faire semblant abukabati morali yao tuka kogoro ba yongo hama mbokana zina nokwe batsu mbokana bosaba bengaga unikene vaiga unibanu na leso ilinjwa unjwa unikwa mapesa ngomro Josephan shabo ngwatra hiyo ila moralite hapo inika irenda hata ndongo za mazulusiwa uraia kodo baba ukana lisomesiwa ya ukana kabati pamaya harme Afrika rijelezeli yoretsinzi hatu amaya harme zinsi za hatu vision ya hatu pia rielewa ya uka avenir ya hatu ngio huu maisha ya hatu ngayo huu tiwasanga chitanabahiyo ya ukana beseri jahili warija
haumbe serika ure rija shari shindinga jitanaba hiyo kanashe balazi nsirazira nsizila ula utajiri mimi ngamiongoni mwandu ikayao sijoshuhete ninzangu haba haini ngamfanyiliwe shantaji yogo swaba mwongozi chuo amihungu ngamchonisiwa ihadisi yake misebando kamiti mfaransa shanga dina amina haki ya wesha amensi ya faransa bahamtozulusi ngamijuma utozulusiwa naendini zenongo hizo zende hata zinta mafikira mai ya ukana besenge joka lazima usiku mrahi utungu mraga haba na mwila wa mwenzangu wapi sina uparujo tamu ukanga aminio sangari loka zinsiza hatu zilansi tajiri shari ndari bazwe matso rihadalwa rifundisiwa ya ukana umavutwa maya estomaya hatu pakarije mungu kuyabola hala zima wangu wenji waone hamabala kemiseba afanya nai hauha wala kasina haja weleo haukana ola mbikangu wanu bwana ya zakweli ya kiwatwa nini ola timufanya mza ola timulindo ya jado jahuni ya dosa shano ni aganye maisha ya weleo sena intelektueli ola dejezi eshio ya shantiha hawezi ya zanzi ya ziuza au uzonge somo mfanya mshahara sina kata fanya activity ni rajina itwende zio za haheba uzonge zongo husu heze konti bankeri za heze nafasi za hede haidi bahanu nzuri haumbe sema udusujo janzi fanya mwabe kahide mwenza shunga wanjeke balangu shenkezo kebisepa masalani shayo question ya watu ya mru amin donc katusomesiwa katinikiwa ya akli ya hikma ya uhanza zensi za hatu ya uamini fierte mimi sijoshinda ingetika utsaha hawenge gamanzo sijoshinda nunda nationality ya kifaransa wallahi njaparo fikiri wala ke japaro njarma kila hangu par fierte kangamina amjohani pia mina mwanama baba mzima mzazi mzima hanikazama wonge hu Faransa yen Faransa de nationality ngene maisha hu shi alhamdulillah binadamu hakulu nyumba daina ngena mrudishe na wana tusangena vi normal ngena hazi njema basi yekala wa uni chokozi hauni kitukangu nchokozo shanga ninge hajuhanzani ke nifanya hamandahe ni hundeye nationality ya kifaransa ni ke mfaransa ni olewa bali nyumene bano anabeokana bomze banuze bwana zahanyu zinumfanya uzinunga mjoda atanga mjodumizwa hunu ngamjodumizwa hunu kukaradhiwa ziambabi warendeji basi simabeokana bosu ngotu mime kasidumiziwa alhamdulillah ngamena nsio hatu banongombe sejo mtabisha ndekansi nsunda bahati na jana ono wana hangu kwa na hangu mjojo wao na benge wa German si hangu hunu ekadumiziwa isho meni hahidi donc gasina manki ya unikwa malezi ya uhanza zensi za hatu shahini mru wanzensi ya hahe kejalazi mundu kuhamada zila ya zioni hamabala zijiri nani amanzo ni profite shabashi inu mwanama sababu na ndio kana ngafanya hazi ya usomesa ya uelimishiana ya ufundishiana ya unikana conscience ngafanya éveil de conscience basé sur la patrie le patriotisme yonde bwana ya rihansi wanu ranzuskira hata leo apari ya ukangarida hiyo ze haki zamanasi ukanga sina wanyanyasi arumba na inu ngwada hiyo ze haki zamanasi ngwabao ziwatabishao she difference hatuna sinao sisi ngari edukeo ngari nikao wanansi ilmu za uwatwani kiasi miezi ngwachangi abo sikanza nabe ukana zila ni kuhambara nzile ubo sababu sibuwa libresh haini mwanansi watwania usahoshio ki panafrika mjojwa hunsa mjojwa unikontakte nga mjojwa
mfanya livraison ya heshio shaha abots kanzano sembabe mithali ya hezion lonizo zambao e conscience ya hatu ngamina Kwame Nkrumah uwenge mwanzo ufundishie ye panafricanisme ngelazimu wandise ranzi usome mruoi le conscientisme Kwame Nkrumah anzi hana shio shasa tena shambao l'Afrique doit s'unir yele zao ngabo Cheikh Anta Diop l'unité culturelle de l'Afrique noire amen ngabo zinji swaf ngabo Aimé Césaire cahier d'un retour au pays natal Cheikh Anta Diop anabongizo zinji swafi haini ya ilmu ya ukanamru ya shinde ya elewe hata banke sine za wana watiti wono hamanga boshinu shele zao ye historia ya matriarkali ya Afrika de la reine de Saba à Michelle Obama hata wana watiti wa hatu watoto wa inisie sur le panafricanisme rana karendere do wasome satenten manga welewa we Shaka Zulu yo bande dessinée ya Shaka Zulu ngumu jojo ni contacte ni moriente welewa anambia kabo mwana mimi ngamena Dominique kadha usijonza nifundishie rongo kadha uniele rongo kadha ni mabeka hapo tsaha elimu kadha au shio kadha au tsaha video kadha uangalie shio hamada shino ngisho muhimu wana wa hatu welewa wana hatu walona entre 10 ans uhea washinde wajokana ngasina ma inventeur na ma savant wa duharme dunia ikaya kwa javumbulo harme dunia na wafanya ndongo zinji mdatunga ordinateur wa mrumu hizo skafu zijua na weka usia ordinateur ngojua badongo jamba bala para do Bill Gates ya wala kautunge Microsoft ni aitunga mrumu abo ngefumbua ndo amanda wao ngelazima uridwa jua rikaneze eze valeurs za hao ngabo ila falsafa huyo wono la méthode de la philosophie africaine aukana sisi ngasoma we philosophie ya kizungu ngasoma we philosophie ya kiarabu shaka nisujua ya ukana vanu Afrika riva na philosophie ngabo ze proverbe wizo za shi Afrika hata ngojo parisa proverbe za shi Komori armashi wa mandashi ngabo le néocolonialisme abo shidani gizo zenje swafisha Cheikh Anta Diop l'Afrique dans l'histoire du monde gizo sina shidani ziwaze manama shani ngabo tsuo Amadou Hampâté-Bâ aspect de la civilisation africaine yori somomba babe Amadou Hampâté-Bâ o armée mabala shoya l'Afrique noire précoloniale Cheikh Anta Diop bon bref ani haini manansi uyanzoya ile parce que bana ba hainu ye issu ye courant ya lazima uridunge de panafricanisme Kemiseba il a repère en Faransa zenongo yafanya au harmazensi za hatu lazima urihime riwane na mimi tizamba haku ya ukana mwanansi hauye mru wa siasa ikaya yao ngwanzo yao onese watu anidemrika ujusubutia teletet ya Mfaransa limru wa siasa ujohenda juseze ambasade Mfaransa mandama nyokomori haukange lazimori rohe harmaye neocolonialisme bane systemu riashio inu systemu neocolonial Nafida kana ezizo zishi manama sha yuanza mpa ashilewa waelewe ya problem ya neocolonialisme inu bomanama ngabo hamande français hizo ngelazi mwandu waelewe wangu kangwa somao ekonomi wajue français faini ngabo dongo zinji bon bref yemrikangu joshinda hime awane
yaonese mbwana za kweli lebukangu jotenetet ya Mfaransa ya wane ne barnamaji ya neokolonialismu. Ekomori bomanama wandu wakansi yabo wa irenga za mvuno wanzo wake warume wao wafanya hazi harma falsafa ya neokolonialismu. Ne neokolonialismu yinu kaina uparujo shida irisaidie ripue ngayo. Izo ndrabo bomana maswaba. Izo ndrabo. Mbwana keti nchashi, chantier keti nchashi. Nokunga sina devoir ya instruise wangu. Ya ulama wangu ya zitwa, ya informer wangu ya échange. Donc il est de notre devoir réaliser c'est le panafricanisme qui est la seule issue. Et Kemiseba c'est une référence. Et maintenant si mkomori ujona kabala Kemiseba afanya ujinga yeye waenge mjinga. Hawe mwana si Afrika yeye waenge mjinga. Zila ndongo ikayao c'est za ukariste. Nabokasi wasaka sine courage bese ya ufanya hamadaye shana riste. Urichoshindo fanya hamadaye na riste. Ilazima roho ya neokolonialismu inu gosaba. Bishindiri ripengayo abona buryo shindari ripengayo ngone hadisi ya Mfaransa yaifanyao Maore. Leo hajarenge wa Maore nguwa niko nguwa behoma wakala harumazensi zahile bahari Hindi. Mara representant izo formu za ambassade. Harumemba kilicha hangu ila programu Maore Mfaransa yafanyao ya janike Maore autonomy. She autonomy hiyo yo autonomy jeibaki haruma neokolonialism yende ujoka widikte zabari kwa Mfaransa eheli waongozi watende sindawa walio wanzo wahuze ukawa waongozi shahidi waongozi watende wanilia Ekomori yo harma Nations Unies onesa eza haki za hatu za mipaka ya hatu harma Nations Unies kayao Maore irendeha mzansi nyamansingo keshuli na kechula yonda ila mongozi ya itale putu harma Nations Unies ya Faransa atwalia inde mana chosubutia investise haku Maore inde mana parce que à tout moment heno akate Komori ijo mura manansi watwani Maore ngari jojo njai hokijeshi harmaye eze sharia sha Nations Unies ngeshiruhusu wori renge Maore kijeshi ngiona ya ukana karitsi na zemvu za ushindani himerwani na sina Mfaransa yonde ari block sharia ngeshiruhusu warendera kombowe Maore kijeshi. Mongozi aliswalihi hakana fikra za ufakuwa ya Maore kijeshi au beha urenge Maore militairement yo ikarmaze projet za kawa ngojo kwa jaka ukwa dozi dhukuru shayo c'était ça faisait partie des projets za. Donc ngoliwanda mzingamani Mfaransa lonu haonokana bon awaba sainu na nendena fanya hamanga manunda mina Maore haruma makatiba Maore yake autonomy yabo Maore kanauka Komori shange waeche ujoti kontrolea mipaka ya ha na abo sisi nderjo henda rendera mkontrolea haruma accord de défense sisi nderjo kama henda rendera rambirili ya mipaka ya ha ya wakati huo harma Nations Unies Ufaransa ngena haki haku ya ufanya hizo yanzao harma bahari Hindi rahana hizo yafanya oleo au kesha mzi ya tufanya mjuma hizo yafanya oleo de zembana waongozi waenda wariwanilia warihansiza Maore waita putu hata jeunde leo waja leo wanzua rengo atwele putu waniken lebundiade so juzise zabari richona jeshi lobari la zakweli richona jeshi la hawani la zakweli shale jeshi la hatu lobonsi na abo sizisi katsi confronté à terroriste katsi confronté ya criminalité ya saila ya ukana majeshi wa dosungula 11 yani na Kalashnikov katsi confronté à violence
yenda mnu mndu ushinda tenetete ya jeshi wa mndu ufobu tabatsirani ya paroshinda ya sekulia jeshi cocktail molotov ko jamba kamsa hamdisiza mzinga na ijonga monsika ya ora yangu tenetete ndaena jeshi mzinga ngoti sisi kama shida fanya hila za utabisha jeshi za udeza deka ushindi ufabwe na yonga chongo kaza za mahindini za makesi yao yalawa zia lebo tubaka zila hindi zila akor neokolonial rafanya sina Mfaransa harma ze akoro hizo ngabomba hindu kuhamba accord de défense abunga mhelezondo heli razinga manyiwa na Mfaransa ya accord de défense yenu ngabo ye protectora ya ukana wayunguri hifadhi haini mndu ikayao ujola bonze ya jari reme Mfaransa ngujola zimu ya hifadhi ya riwanili shekari tundu harmwe paka yu harmwe mikonsi ye mndu ya rema daewa ola lazimu kia himari hifadhi ya ripula bobdenari ya jarengensi yo mateka mahakume na mitsanu henda ya rulia marais wa hafa ya watu wa dunia yo danger ya mando ikayao si generation ya leo lazima rike conscient ye accord harma accord yo ngabo accord za secret ikayao harma za accord za secret hizo Mfaransa ngujo forme ma officier wa Comores kangwa joja wa forme wa harma DGC Faransa à la fin de leur contrat wajuu sinye katiba ni wizara ya habari za ndani ya Mfaransa en cas de conflit baina ya Mfaransa nensi ya hatu au nensi ya hahe ngelazimo ya pashe harumwe kote ya Mfaransa mwanajeshi weka haroha hawasili harumazimsi za hatu ahana mshahara wa ahe ya kuunikiwa heni mwezi mshahara huo yo urekupere à l'ambassade de France hau récupérer haruma sous-traitant commerçant pitskili harmansia ikaya onge en liaison ambassade de France hende harengeze envelope hizo hazigarde udukani haya harmaze business zahe wala ma officier ubirahula wala wasine contrat wende warenga envelope yao ngamdu fungua ni weleza kashilande shachongesa kampanyari ya reje dingoni wakati ya rebellion ndamba ukana mais moi j'étais pas informé ya ukana bala nyinyi demlo derrière ya zali bai kuchujua karanzo shikilata leo ubiwazo sikula wakawarengo mzinga wakaanza uane na Bob Denari rajara wa baba Bob Denari kashe ula sindera informe mrege umbe ula pitali urendeje udwazedira urendaje Bob Denari ya usofu leongo ono kaza ligo la deata wa hajara mpu afanya kudeta makawazi matale mwanzeke karja mpu asha kamjalaha aba yesha laba bala usinye kontra nubo mbaba ranzushko kampanya rikaja paro ezantu ya uncho yo exemple le plus typique et le plus scientifique à même hadisi namba le plus concret hamweza akorizo wizo mwana Faransa do décide ye armement ya lazimu sisi rikeni sababu leo yeye ndiye decide yo mengoni mazandongo ikayongizwa jali masambi haukasambiwe hajabala hajaharabia mikataba hiyo hafanya alliance ya zakweli solidi ndaena libi hakaufurnise le jeshi la Komori materieli zanko ikaya Mfaransa kajaka radhi risaidiwa meli za ukarishinderi kema kompeta wa uvirilia baharia hatu wakomori mmono kaze meli za Sambia saidilwa zila wala Iranga mfikiri zifusiwa zifu maji zirura zitwa ufasiama wanukuwa jaelewa izinda zivizimu na zila zijokazi kuelewa zende zivirilie bahari hatu shajwa ka wanu ikawa kontrole bahari ngwa juwao izorirenda obanu yotsi njema
zifusiwa siama eshelea ya ukanarisaidi helikopteri yo imenyewa siama keja kampanyamba ishindi hashe ala kuli hali vanunga ngasina akili nga unongo kango elwa kabanzinu sabotage auke helikopteri ila ngeto urisaidia ritunde esijirio kwa imeni boka basi mrujo chayabu azalika na uparo kana fikira hauka Mfaransa kaja decide ukarkane helikopteri Mfaransa kaja decide ukanarkane materiel izo barini sofistike adapte à notre environnement eshelea ndo kabo sababu marabu harisaidia meli Shamu mon batterie ah oui ok oh là là oh narifanya rendezvous wakati amtosharge banu ijwa kirudiri nje kabasta nambu yabo una mwana mshwatu abamtwa banu ni charge mbabi banu kama nzani besa ijwa kirinje kabasta mwana masaba sawa ale otepo shelo banu rakaza jere rendele wewe otepo sawa assalamu alaikum